Kiatho gia gukenera rotha kiria kigitini ya Yana Gardens Mikindori itigania Central igikuchiritia na baba ingi bagikenera michetho mwanya mwanya na ndwimbo kuma kiriaini mwanya mwanya. Hilda Kagweria uria ni mwerekeria wa Yana Gardens akiuga bagitete kiatho kiki gutigira anaiba gukenera rotha roro cukuru hikirugurwa. Ojore mwandiki wetu wa Nteto Brian Kimathi hari na ripoti yeje. Mwago ne joko jiru interesi ya Yana Gardens herere Mikindori tigane Central kiria Yana Summer Fest ntuku ya ijerina ya mwisho untuboretete ya mwendu kisionde na mono anabanini na arabonete kanyaga kuigweria na mantu mwanya ndukiembete gutegera misedo kwa amwe na boasiari gukenera ndwimbo kuma kiria ini Kathumba. Akiaria murungamiri wa Yana Gardens Hilda Kagweria na ugite juju ni mubango jo gutigirana bakweja mwe gitariri barinja na kugwirirwa rutha rwao. Ingandeni enjero iraturugurite within Mikindori Mulika Road. It's actually 500 kuma Thananto brinje Thananto kuina Mulika. Tuinana baba inge bakuma different places. Te Mikindori peke yake tuinana bakuma Kinya Igembe Maua kuma Meru Town kuma saindi cia Mukothimana bonde beya nonto bwa Ayana Summer Festival nonto ana babonde bare amwe bakwenjoy basetha bwega twina lot of bouncing castles na event yewe to Ayana Summer Festival turamibangire nikienda rirana baba tu bare holiday bakaithera be na event ira bakuya bakaenjoy for one weekend ukethra either Saturday Sunday anaiba kuenjoy amwe na Kenya kumbithia untubobo nkurukia akiuga ni bagwatanirite na bangi amwe na skuru ntereiji. The Yana it's coming up very well no to connect na community na skuru ire around batwe nikenda tukareta na bonde antu amwe baka fun like iru aretu na family fun day arana bonde beyite mbere batashoka shukuru nikenda na betu be enjoy na bagwiranirwa na bangi even their friends bethera bare amwe nabo na jo tujure mwamberio bagitegera kuthuranira kiatho kingi jagiki na ntumwa kiria aciari kwithura bati na nkanja na ukarie bwana bao rire baikinya ntereiji na event yetu kendelea umebithia every holiday tuketha twina event yana kusetha kana kwithura bare amwe kana any festival thai tumitite Summer Festival no tuikagita karakariwa rira twina kaita gake yana gusetha no tukagita kambura nako katibu yana misetho muno yana kune ndi tuku welcome nikenda beye Ayana Garden bacionere na kinya twi open twina garden ya kuthithia wedding ituku welcome conference meeting twinacio ituku welcome babo ndo bakwenda kuthithia team building onamu abu ituku offer kinya photoshoot baraba kuthithia wedding our garden is open bakia bakathithia photoshoot cio na ninge kenda tuendelea ukuranie twinthe twipatie Mikindori na Meru. Reporter Nteto TV kumatigania mbita Brian Kimathi.